Yangwen koriwo jonjore Ji 11 koriwo jonjore ang'wen negi e monj ma otimore e gweng' ma Napeiton mantiere Turkana East. Monjno bende oweyo ka ute ma kwan-gi ok tin ne 35 owang' e gweng'no. Ripot ma ichiwo gi apisas mag obila nyiso ni monjno otimore kar saa 5 mar otieno kendo mach manyo tia e utego kod jonjore manyo kelo tho mar ji maromo 7. Ji ma owito ngimagi oriwo mine 3 gi nyithindgi 4. Mine mamoko 2 yudo thieth e osiptal. Kodineta mag gwenge mag Hoho mar Okaka Mohamed Maalim okoni chich nitie ni jonjorego ne temo mar chulo kuoro e wi kuo mar jamni. Na tunauliza serikali iko wapi? Kama ni Wakenya ndio ambao wanatutesa. Wakenya wanachambulia Wakenya wengine. Sisi wa Turkana tunauliza, sisi ni Wakenya ama sisi ni watu kutoka mahali pengine? Kwa sababu tunataka serikali iangalie haya. Turkana wanaheshimu serikali. Vile waliambiwa leteni bunduki, kila mtu alipeleka bunduki. Sasa wanatembea tu na fimbo. Na mahali imeenda. Kila siku watu wanalia hapa. Mimi pia nipoteza mama yangu, nimepoteza tata yangu, nimepoteza ndugu yangu. Sasa na mali imeenda. Sasa itakuwaje watu area hii? Kwa hivyo naomba serikali ambayo iko, kwa sababu najua sasa kila mtu anatafuta siasa. Serikali mzuri kiingia, kweli Waturkana wanatakana wasaidiwe.